Gradskog odbornika napada. Policija, reagujte! Pravite pojačanje! Neću bre, ti ne... Nije privatno posjed, ovo je javna površina, imate samo zauzeće na njemu. Znači ja nisam na privatnom posjedu, ja sam na javnoj površini. Izvolite, pokažite mi dobar dan, gospodo. Hvala vam što ste intervenisali. Malo pre sam rekao i upozori da ćete morati intervenisati. Kolege su vam rekli da nemate ništa sa tim. Ovo nije privatan posjed, nalazimo se na trotoaru, javna površina. Ja sam odbornik u Skupštini grada. I kao odbornik tražim da mi date dokumentaciju koja vam omogućava da radite, da izvodite ove radove. Zašto meni liči kartu? Možete njemu tražiti. Svi svoje ove gospodi ovdje. Molim kolega, ako možemo potrčiti da načinu sve. I legitimiši ovo ekipu. Sve ove lica. Policija je nadležna, ne vi, gospodine. Šta je vam? Bravo. Vidjeli ste ljudi, kakve situacije.